Sa vinaka vakalevrong vinaka ndi na serengo na serni bonondo moni ndakila vinaka na serengo na totoka ni kena rorongo pokatalinga kina na nganga ni sere da vami vinaka vertona ngoni bule na OGEA Center na University ni Veva ni Pacifica na nonto langata tiko na serengo totoka wakaoti ni talendi au na serengo ni ndorongwa ni usatu mena mbisa beauty tu na ngona mto baka na tu kina usanga ndorongwa tu na serengo sangkai baka buna nga baka libu na baka nanan baka bula sara baka libu ikim ni sema tiko mai na kabi na kanikua baka bula sara tiko bir na sema tiko mai na sana baka turang lau na program segeo tingango ibita na bubale era sema sara tiko mai na yan totoko moala bikim ni na kanta mi moala ni bula vinaka baka bula tal tiko na yan OGEA kena yan na rir wala kata toka na yan fulanga o batoa na yan kambara o na mukai lau wili kino ono I lau vertona yani andro toka na veva kei lau ni taka ni rongo vinaka tiko yani na bio livu ni veitalanoa na kavi ni sigi ni kombaleta ni tiko sarangango na kenda maliwa dona dorobo davu tu sarangama ndo vertona yani au davu toya au nanga imbita ngavi ko menanga davu na yani ni nona yani kasema tiko mikina wavaka sama taksara na vida namba kisahoti walikili tu na yani kambara kito mai kele virit sartunga na nana yanu na dorobongo SUNIA Soko Loga sema sar chukmo ko na korturanga ke South Korea na korturanga levu o Seoul amenda sana wakampula sarwana ngotikin ngonongo nimbula binaka malo mbula SUNIA ni sambula binaka annyeonghaseyo ni sambula binaka bikem na tiko mai viti bikem ni talanga na tiko rarapa na biasa bura na tango SUNIA Soko Loga ngone ni OGEA mai lau o tiko ngoi Seoul South Korea sa mai tinika tuana mbaki nunggu mai tiko puna buli mai taka sara iyo sa mai leo tiko ni doverna dolang seri ke Korea na ngone bina ko na vale happy new year Sabina kuna kwali sara na sema tiki mamitiko na puno totoko South Korea na sigu bina kanikua SUNIA na taro kima mitilo mo taro takatiko na lewi biti na sara mande ko tiki mnisara may na yan OGEA ki Korea iyo ndo nga nangwane ndo mbula tu may Suva awa wuli may Veiuto Primary School kaula ko saray Suva Grammar uchi manunong kubuli do tunga naka do talitaka na lang sere kilaban na karnong guidamba at kilaban na karnong kasni buli radio mistak nung kalasi eso o senandra ni mistak na music class yaman ngona sara tarangyo ragas ni buli ko naka sini sembarnin to ibite to bana nemme kilaban to buli music so kita go to ba nito iba ka salve ko bata ba mo buli nga ba kokoa daka mga nalang sere sa donga na mo hobby but na longo sa ngabando ni si Pisa o seo yalo laylay okay nando na singo benakata sang niyo na numasaran niyo na to na may buli puno tani nung kuha na nga au biya lang sere yang na baka nanam sa tuwe yaw no sambuti nito kinamatenel longo ala ko batal tungan kena masu so ngon tutun never no kilala to ka siang nin so simpra kaya ko wele buli ta lakui no tani sama yochia o mani sota ba into na marama Korea awada kaptal nga so na music festival may bichi mono sa Chukina High School kawa chukital nga kina awa kompital nga ba na Mike Fiji na matay sar nga ni season ngona sa gay wul chukide krema o maniado sar na top 5 o chingaw sa mani lutumay kito iya may batikarto na Soni Saloma o Elena Baka Baravilala Nina Dotten matay sar nga ni season kono uchi na Mike show ya okay there's more to this I think there's more it's not only about competition ngoy bakay tu na kena sa talanguni sala may banggara pagsangara sa manyo sa tap kina ito na marama ni Korea ko kaya ako nibiti yung kaya dola nga siya kaya she was a vocalist
but ko la ko ni pa missionary which ya ko ya ngone se ngas ni bulni nunggu tokannya mani kito sota ka ko iko dona tomo pina ka chukubi ko sama ni sama sulak nga ke karra ni kala bang kitiko na na at least bosula to don opportunity sama nila ko ni Talanoa sama ni rami kini Korea na romondolu ka chini sa rami kini Korea Sandi na isa dari tubuh-tubuh di kalau nemu bola sunia non robisuso nemu tua wat kena nemu pu Totoka na linga ni Visus ya ngo sa may bakarong i viti siya wala nga ni ronga onge sa rong talanga no viti no mula ka sere Totoka ba ko tin may ronga na domomo ni na vida na sinasaho tin no mula nga na sere na isa bulan nila sendina Totoka ba ko tin simber rin dorong wala na program ya ubita ronga tal na o sayang ba kibida manda sa teka mela ko may vi ko na yalo auna viala nga sere ia auna viala nga sere na tambanong batanan domo chiku vikimi o ni tiko na roni kambia na classical se opera tiko na bonu siang ni lebar roni tandra merla kia doma amba kita mando sakila ni sa tiko vikimi na talent di suni well se kalilay nga may tiko walang sere nga ibalo o sa tiko nga may ibalo tu balatan yo nunggu bubat kino kutua oro tal gas ni dona balutu so veiau sa tiko walang sere nga may se kalilay nga santo walang sere tu ken dona chance lelay me solibia me walang sere kem kamanda nga ringin do tumanda nga na sere minto na baki mo do nga na sere mo nga tanto na pag to pa ko asa ko sara karena matay bobi so no musere siya nga balata na sere balata na nunggu viala na sere endotan ni kira makanan kaya kamanda nga ulang nga endo nga na sere endo na baki sero na baki to na baki me ulang na sere na meya ya sa do to na kaya so ano bro tiko mekina kaya baki o se baka wana nanta kono sa baki walu sa baki viwa kada ka endo na gospel quest go sing do tal nota kavali o kilani na pina kami no tal nota ka rani go ta kundo na gospel quest do ta tu suku na pak sama ni duru na gospel quest go lele ver tal ngano ko lala o kila ver cousins ver no Totoka ni tal nga kami lotu bata kami compete sala ko na competition sala ko na ramatan ko na prize giving sa kima mi biha may nunggu bakana mo yo man markau se namnu machiko kyo mile bia basa na bulu na langser orang ngone ara maker langser but it's like a talent quest a gospel talent quest o se kale lai saranga kita ya na singa go na singa pa to ni mo leta balata ni kono buno kila ni budi ni kinam may na matani longko sa ochina prize giving leya to matanga require ka tulu sanga bulu ka diwa mo so na prize lalai me ver que na tulsul ka diwa yo bikabas nga pulo o kabas nga pulo iya bayan no correda na singa na longwe singa bantu ni alolelai sembo bobana no makina kila okay o beka simren do lang ser seu sanga ni nunggu munisalang ko na matenelong ko sente ito ka nga mana ngona ya o sa bandita ka kina matenelong ko kaya ke mani bada basaran den re na siya nga bang doon yung compete kyo with kindo tale I mean nasama chiko nga na comparison Hernando ka na tamata yan nanto na singa au na hada banto na batang din dolang sir binakasara siya ng balata ni Yosibita tale tua ng balata nga nyo yaw au sam pudi na matanelong ko yo belang sir au na belang sir meta ba doon ay batang din binaka ayo so ana kuna siti komik kinugo belang sir au tiko nga beloto meta talaga na singa may nunggu kila may na matanel mo ko ay na singaw sa budi kina matalog niyo ona biala nga sir sa Totoka bawod ano mo laki ba kay tabi na talent quest ya roto ko ni ko pu pat kitwa mo laki lang sir nunggu pu do na marama kokoa ko marama ka ko saranga na buni nunggu teko bulang sir
Kaya ka matangar kailangan kaya sa mata. Oh, isa na kita may wawa man dok pa. She's always there. Push the kyo chiko. Lakan lang sir. She's always pwede nogu number 2. She's the motivator of me singing. Yeah. So Roni na buto mo na vi ke dari Nada no selai tauyabu longa. Yeah. She's no longer here with us. She's sa karib ko na kalo. Na bakisar nga aula ko may Korea. Yeah. Totoka bako teori ni kandara ka sunia bi kema me tumbu kema barong chumeni kuwa doana ka bimbi sar nga ya na non rotoko ni nangone ke kasa da rede ni sa tiko na talendi da toko ni rai rede manangaya o kabasa ngabul baka naman nga namun dambi tumawara ka tu sa sulit tuloy dobi matay karua katolu dambi toko sunia me adobo na kabasa nga hulu sandin don din na Talanoa biba kong getin din na ya sunia kay sulibi ko na ya lo mo tuko na bi kaya kabasa nga hulu ang natawalian to ng una nakaka wow beautiful story Totoka bakawati talita ka na vito ko din numupu kanira pampulo tengo nimbula binaka na sema chiko na yan Totoka OGEA ndora no mundo ngone sa may vakarong ito no mundo yan yung Totoka may OGEA vakatal nga kinasana vakaturang onlaw radimbi na sano law na laki bakit tabi na dorobongo SUNIA SOKO LOGA na no levu Korea kalaki rawati kine vida na itodobi bai tatamer na nona talendi nila nga seria SUNIA na nung simper nila ko i Korea na mutiko bole biti na tapos so chimande so na mbole o sota so na ka sota pa may biti ni ambe bakanyukan na kausapa kita kinamata ni Alongo ni virayaki bakai sengani indo kero tutuba tanan ni roba kananan bakame kila indua I find similar to na kayo that I have sabi virayaki abango isa yung beko bakai it's kind of weird yung beko I'm unique or I'm weird or something that ka wakanang tato sa kalala ni kinaya Pabni na ko na kaloni siya na bang dunia libiyaw na napakana na no wat kinayalo ya ko sa tikinibiyaw. Balete kewa besaw kinaw sen ya tapos na kuno sa mitiko kinampo. So nang una kenda ringi duin me ber na tavinda na tokanda na binantibiya kan but konan duin ya sa nakalo sa kilatso nga. To nang una na duin ya and bakayado ka kina duin and because already sona no ito kanira domo binakasarbiyaw ya sensar ni rabang nanan wayaw na dadan to nang una meu na eva to na tutu binakasimiyaw na do lang ser may muri okay lang balik na environment kenda tiko kina sa lang ser da nanumatungan na ser sa kangani na da hobby kangani da da bayador ya menda na mo no sa merida ni lebuera mau levo na tamate yo kila man nutoka ni random mabibinaka ya rabaka rasyan ni donaka motivate kira nera kila nera bau at least boro baka na non takto okay ya undona singa meu na ya da undona bono binaka en na panandomo o chikon ko beya we ya despite kaya kamata nga la ko duro levo na bulan tendre o la ko duro mai levo na bulan batani wa susunga baro no gusto bat kinong kupu levo na veiuto ko nilak nga may verto na nung kupubot kayo nung kutuan ko verto na side veitinang ko nung na levo orto nung kumomo orto nung kunei orto nung kuna talilay pero kiten ko sarang gibuke yaw tu na nung gubuli na nung gutos balatan ni ro nung kupubot kayo nung kuto ro tal-talang kasi kila tampo na kabatal-tala siya nga ni raw so au kalong nata ni umay tu na rukun raw siya nga wala nga may susungi ana loma ni lotu ka susungi talanga na kumpula pa kayalo pula pa ka kila yu sa may tu tondo to bako nabika kita on torreda nabika buli na may bici asar nga na kay torreo tu meron na singanikwa so ilim na kaula ko ro may bici yaw sa papa ni binak nga ni susungi may endo na mata po vale bay tala susungi talanga may verna nung kunei nung kumomo
Nung levu. Kila tuna be non rosso sono in ramato vale mera sumikin na lubean ramaya. Era tikita tani mai sona sendela lai mera mai bukeo kina mera ken nunggu puli talaga. Osa babi di mana kina pona klo. Ko baleto nonra elo loma soli kina be ora kina ni mai tiko. Na kalbina ni puwa. Sa Totoka. Lili usara ngarava ko bulut sa kuminggo, rasyaman sa kuminggo. Totoka bako. Ovea ko tilistal may naulutangan ko na numure de sona talendi may viti. May baka tukuna sora domo vinakasar may viki muni. Domo na mo boss veira. O klani sombek barong chumeni kuwa. Sombek sar randini bali, sombek sar bakawati. Era onia reda may numatik bumayaran. Domo vinaka isalaki yado ko sombek na punera doba ya doma dono bosi biba kal gangati kubira membalet na talendi eti kubira oyo sa mai tinikan dongo na mbaki no gubuli music auto la ko bici be yang baki na bunu ko la ko bici we ngande ya vida tolu bana baki sawo no gule bici o sa te ko reda vida na ka o sa ni do reda membalet ni sa tamata guli o sa experience ta vida na ka o sa ngado reli suverna ngone ni vida do la kasere Bango bikima mina wuli music, lami bikima mina vocalist, torikima mina nona, mengke mature nantomo, mona sa mature kinantomo, jasa kima mengke debut, like bakar sangai rangi kima mi beitabi na stage be paya, ya nanongules chui bici ba vida tolu bana baki vida sauci, awrete kina nantomo tu bici, it takes 10 years for people abroad mera mature. You can maybe to raw sartungan nan pomo. And it amazed me. So kila oben katanga me ba yalo kanga tekirna dorbo na ngoneleo bikemni na kila nan do kemni kila chu kemni nan do ni lang ser. Kila it's never too late. Singi kai sara me kemni lang dul sara me do na pavilion level me no ni low rai me kina. Na bikala lai nga kemni ringa bakay dora bikala lai kemni ringi wasea na nomni talenti ana ginto nga nangona na gyata mikina so yata sarna po na level so ikila we are all different in our own unique ways sing kai sara me adap sarna bateng tingin kya me sa gikila kino yon dolang sara na bikala lai nga po ringi wa dora ko nga ni kako nga niyo kila sana numa na lang sir ko indong anaka kila dong anaka orang kita kabuto during my free time you never know sana ni ko kila tip kam nang rig better tikim ni balotu ni bagaran to na mata group ni kim have the same interest ni sota ni bang ni bakadore sonaka ni bakanalangan sir you take it seriously kila you take music seriously music will take you seriously so yan na kausa kita di nampak Totoka rin. Sa nabut sarang kami na boss sa bakongnya. You take it seriously. Totoka bakoch rin. You have to take it seriously. Di na sarang nga nakautukun mo ya Sunia. Baka nakautukun niya it takes 10 years. The talent is right there. Raisa lango na talent tu kede na bibuno Totoka. Ramada na nomu raisa na boss na bibakal gangata ki Sunia. And buku ni kena tokoni na baka tabuli ni series and the arts and na bekor ni buli. Ndo akau betu kuna Sunia na gutumbu takimai o buli na sana koribuli may nambua mananga okay. Ndo tukuni bango music class art and craft baka tu me bonongan ni ngante the sing da doktor tu bambimbi but sanongoni era ngoni don drawing sanongoni era ngoni don make sanongoni era ngoni don langsere Dama dentro na mo bosa mo tukune na bukri bimbi na kena baka tabuli na be kabango na be korni buli Sunia maybe. Sa chikungo ibida na kay lomango sambuli na kina na longko balatani gotal nga bida na kao na nanuma men mana ulis kinebiti go bida na kao na manre pa na bakayador ando tu Korea original ngoni Korea era buli sarang na music sar kalalay na basics of na music sheet but ken na piano kakirin ko music is very important kaya baka man nga ko singi lay pursuit ka later on in na career but doon ka meron na baka nang takbalibara na itubutubo but kaya may biti music is something that's very it helps young people mature niyo willing ka na squaw
niya giri piano, na numubakasama, mature totolo. It brings you to maturity. So, yan na po na kukukin na ngoni Asia. Balater ngoni Asia, when you are 7, 6, 5, na nagtubo-tubo, bakuchir na music academy. Sengan mi balata mera musicians, senga. Balat ni repena kata mera mature, na ngoni ko mentally, nandra pakana namu. Because when you study music, it goes with fingering, na kana row, fingering at the right hand and left hand simultaneously, na kana read na score. Totolkin na bakasam ni tamata. Ya talagang to na kana bimbi kini karua. Okay la kenda may bichi our lifestyle is all about music. I've lived in Fiji. Kenda lako na somate, dalanga sere, dalako na pamao, da somate, da bakaloto, da somate, da kumuni mandanga. When either we sing se play na sere, kenda kamanta da talanoa lang chune singing ringi. Everything, music, it's amongst us. It's our lifestyle. And it's part of us. It's donaka senatuni understand takarok. If that's part of us, then why don't we pursue it academically? Yes. Or professionally. Balatani. I was thinking about something like why? What's the loophole here? But I mean, I cannot focus on that, but I can focus on what I can do. Nadaba wayao, nanguna nangone na tamba ngone pinakongo. Nadaba yo ring nakaba. Kaya kamanda ka indua serua ro gresta kana kaya u benakata meu bukere kina. Na ruya na gekete kina tolu, kina wa, kina chini, kina. So maybe 10 years later it'll change. Me tekuvunga intona konwa and dua me tekuvunga. So okay la yana nungu, that is my role. Okay la yana nungu nakaka-review kina nakalo. Nakatalangay kotio mi kini kora nakalo. Main dua me tekuvuna ramatanga. Gay sule ni parong nibiti just to set the standard. Angay okay na nabiti sa nibiti. Angay they so higher from where I left off. Wow. Totoka, malo, sara. Sudia na talano Totoka may waseti ni ko. Biba ka ungeti dare na talent di ba kana kautupunay na langa sere di na saranga tigni no dambula kere na baka mau na tebu le ato matanga na somate na dakati na langa sere. Totoka di na saranga klana kantor bital na takani ko le lebra baka rong ti kumengo na baka ungetira na buku ni kena tori baka bimbi na talent talent di langa sere. Kena kau ni tukuna chukume andare na music academy na dance academy o kla may bit sa chikorto na vo dance group na mata dance group pertu le bit talio ateda rabubu e bit sa te bunto labo so na nonra kornibuli ni langa sere sena meke bibo ka lang nga tekindina ni they can see that there's potential in that and te ka sa rami balangi and arauta lang ay bit Awe tomana nga ito na Talanoa awe tomana nga kila senga niyo kende enta buniwai yana ka santo tunto vikete may biti senga nito enta buniwai na kasni puli na loya au kila ngo ento na parte yali sarchu kina bale may biti rians balatan yo kenda da tamata we're very artistic na vika kida reta na tambula o kenda may biti and on the history etunga na in the arts marroi to within the arts in painting in singing in poetry, that means the arts plays a very important role in nandato, nandabulok, and the nakaviti. Okay, maybe what society portrays and entertainment. The basics of music is very important. But Sara founded well, and on the foundation sa tiko binaka. Kaya baka Rasingi Foundation, they don't have a good foundation. Kung narapali kina punatani, eto na talendi. Kasi nga na foundation. The foundation na kaumintal sa kanyang kona, the basics of music, how to read the music score, sight singing, and listening. To play na piano, exactly na kita pang ko na korda pang ko baya. Yeah, go nga knowledge, it takes knowledge. Go na kain tono mena ba kokotik sara na nonda buli may viti. And buke kenda kental nga kina. Ba bibiber na nangone
Because when you do music, it balance up the academic side and your artistic side. You will never know. You can assume that you are talented unless you pursue into that. So, yeah. Totoka saranga. Wow, binakabali mo na biba kayo lang kataki. Lelib sarabarong chumingo, binakabali kami na bitokon chukmen na vital no kuwa and nero we say tiko bat ke SUNIA Soko Loga and non sige mi rawatan ngo ndo ni dobile bo kitamera and non langata na sera na isa bulan nila sendiri na sera ndakila todo ko may biti ya mani rawati kino kwendo ni dobile bo may Korea ya mintan sarangol sera ngo i Korea SUNIA okila di ko sa klatal to kala sa Korea o sa klede samba kitini bada ko nung chikumikeri baka to madanan rakin sigini ko mi Korea ito winter sarchungango I think it's minus 10, 9, bata sarchungango nan raki iyo sa mata sa may chininan raki sa la ko may liu sendo to mate ngone bisa kinan raki ko sa kabia mata wa kanelai Totoka. Omboso total tu ke sana ngoni to ke may Seoul? Iyo kaya na ngoni bulir to may bulike, na may daka talanga kaya to ng tuchuna embassy. Kimna bisa to ngoni buli ke. Levo na kema. Do so tanga bango ikla do kay to kita may biti kita na ngoni biti mo nga da so tikinan da sanda kila we bond automatically sanda already sar nongo international friends. Nardo review kim so tanga bango ba kay biti kel kam na kim sang so na matay ni ngona. Bukan hakim sibikile makau tu mai na Vimo City kena ve na konayal libi marro indo tu kena naman dibiti hakim ni sota bukan hakim sa kilibikile makau tu mai so we bonding very well sa Totoka buti ko sana ka ndo baka nanulis ta tu ibiti ni ochu mi Korea ngonongo sana ka baka nanu ta tu oyaw mi tu naman don nailong ko may biti ang donga na kanto mana nang takto na liw ni talent dito may biti sing ni ba liw sa ranong ko balata na kaka na sento na balata niyo sa may pasuta kang kuanto na Korea i Korea nangono rede kina kala leso na ilong ko kinabuno wala ko may kina balata niyo kila ero ba bulida o er na bunot tartamata na buno wala ko may kina era sang ni bulida but they are born with it sando leso nga kina nailong ko kibiti balata niyo ando kaito isa turanga dona singa o biti mena banko e na bada bali na kene rei de ravulir na ngoni biti na rakila because talent and knowledge together is something that builds it ignites something we have one half of it they won't have the other half reason ko na kay binakinuwiran they have the knowledge even with the little talent sarangi can take them the extra mile but okay naman kasi gay bada bali menda bulida ando pa na nang takto so naman ando sana video man on YouTube or on Facebook karena student karena ngoni bulir do lang sir may on Facebook sa daw la ko nga bayo na matang balit niyo ka turang go karena go rasang tumenang ni kila tu nandomo na kena view na domo ba on the what do you call this on the music score go kasi ang music score they cannot make harmony so okay da maybe just yang sachun nga mo ko yan da kay duilewe kada when we sing and don't harmonize that harmony so kaya kasabaya na on the talent that we have gay ba na bali kaya kakenda ramadangan inda invest na kasi na so na kamera bulida balata ni na tukuno talangan ni kino balata can I keep speaking? Is it fine? No, tosa tiko SUNIA. And ever may doon muna. Also, may redan ko nilibo na bigyan na ni si Clara watching high school to pursue music abroad Yeah, they want to pursue music abroad when they try to pursue music abroad with the scholarship or something go na buno rame bahala kina. Erasang nikila na basics of music. Erasang nikila na the foundation of music. Normally, when you take an examination for entrance into the music department, don't you gonna requirements? Gonna requirements ng question na sarto nga may bichi. Yoyaw, baka Filipina ka pa nakalo, ni ngona wala kami kini Korea. Autor do na bitarongi na the singing examination.
Sa na singing examination, sarto ge suleveo na professors and dona squad be wilika. Matay das ge matay mo no riki na dona squad. And dot. Oh, why na tamo go sange karto sing what's on that score. So what if the dona score bango? I think they're joking. Karto sing what's on that score. Okay, I don't know. Sasalak me dona pianist ko sang giri ka ko na the note ko giri chiko. To ko na mabikito which note is that? I was like, I don't know. Sarto vital na professors. Just sangay professor. Okay, santo. So I was blessed, despite I did not know the foundation, the professor gave me an opportunity. And that's not many around the world. And a chico I saw, but I was blessed ni wasotawi kona professor mo. Kaya wasang ni step kona professor mo, I don't think I'll be here today. So sangit ko no ko okay. Oi requere na admit na kikina university ran ko sarkela kito na basics. Oi ko, you don't. So the thing that you will have to hustle with now is catching up with everybody. They have learned what all their lives. You have, while you are learning music, you catch up. So what I did was I had to juggle up the Korean language. I had to juggle up knowing the basics. So with when it comes to theory, I don't expect anything. Because everything may Korea. So while I juggle that up, I'm juggling with the basics of music because I did not learn. I was piano, or I was anything about the history of music or anything. It's just they are there just to taray na kingabangalila na non retali di ko sarabuli to may over the years. But because you're going for a degree program or a master's program, yoyaw may nasyangan nindo na ka from nothing. I don't know anything. Basic mo natutunan mo na nga play the piano. I was like, I don't even know how to play the piano. But now, yeah, I can actually play. So I'm very thankful about it. Sa uchi may na we take theory. Ando kauchochi. Ano siya kamando ni manto tak mi ka baltang ko na nungui Talanoa. Ano kauchochi na theory. Balat ni Suva Korea so na kausiya ni understand taka. But when it comes to singing examination, oyo matay. That was something au kay barto nungui lala. Kindo ring tour na kenabo. Na medyo nilang sere because that's the only thing I can do best. So, the examination for singing. I give my all. So, ito kang ano professor, iko sa hayang nga tamatanga mo lang sir. Na fear verbal. Yeah, may na nanungubulya o babinibina kan ni level na opportunity so I know I didn't deserve it, but balatan yung kila I didn't deserve it. I have to work extra hard. Kila that I deserved it. Okay, I worked the extra mile. So what? But I don't deserve it. I have to work. Not that I can feel deserving. No, just the fact that as a solivia we don't have opportunity. So from there, na tosto sa may nakawich ng bachelors, may ng masters. So may tabi kinang. So yeah, that's how it is. And ang muna binakong ko. Wakawati. Eda manda nang balabo ni nomo bulita na Suva Korea. Baletau ronga to ko sarap to ko bida no video sama tata saranga ng Suva Korea. Yati kun doon kas ni buli wa buli Suva Korea wala kun doon ni buli. Before we enter the university kindo Korean language program May sa pasina language program sangayo advanced kinanong program. So, ayaw turiyaw doon baki 1.5 years na kinabulitan na language. So, I had to start from ABC, baka nga dabulitan na ABC. So, 1.5 years later, you have to speak like a native and write like a native. And take motor doon na bitarong lima na yawa. So, reading, writing, listening, na the examination. Ni sapa siya, sangayo turu kina university. Ayaw motukunan na kantina, autor na gitarong ipia Veiuto se ono bek na gitarong au lutu
torta le vitarong yo lutu o torta le vitarong yo lutu o torta le vitarong yo dogir war to mi bale kabar to mi bale sa singkila sing manal sa singi kata no nunggu mo na singi bakan sandendre na buli ya sarton to kato kami bale kem kasa coach ko na bibaru ta biko tiko kakuni o ya babala sio kakuni o ya lo leilai bale na buli na torongan ngona kita tamata tambuyan terus da duindu ya sora kesto tolo sora bera ya mo waraka nga na kena ngona don reiko aba na kena ni baleta nga na masu may viti arto sa masu laki vale orto bayalo nga te ke vale samba ule ya nga don ngono sabia throw in the towel o sa kasar nga sa roto sarngan ko iya nangona sarnga sa kakene me sa sikila na pasma Korea ya sarnga na ngona sangai bibukin na kalo sangai don ngoni sala angge raw kina meudur kina university sang pas raw kina sa totoko na nung university di nasarangay na bito ko ni may bale na masu dagay kina na nanda tuyaw to may bale nakalungay siganiyaw ya sam totoko ba kauti totoko talaga na mundo wasa kina lang sere wa Korea etoron na nung malabu mo gay ba kaya nataka na ba Korea mo lang sere kina oya una bos kina te buli bos kina pa Korea o sa turangan ako na just na bosan ay ito nga na just one word asa ngiti ko te ko mai sangge sanga chiko nakao sangge takaba mona udur kina na dormitory au kera berto na officer bichi au in na room with kina oira nga kay Korea not the foreigners but kim lele na foreigners ni university saka morto be una office kito we have chico sona lenga asa mayado iliu ver na foreigners with kerna kay Korea ner chico mata because of communication wise do live na problems live na lenga kito sang au cover to dokun lenga I will not create any problems I just when katanga meu communicate with kerna kay Korea day in a day out ngono yan rakina ro ngana na sa Korea ngono modi kino ro ngana na sa Korea nakakiringo ya nakasa au kerra kino sa maniti kuno with kerna kay Korea tiko nangono le sa tabi kini derno wilala sa sanga mandanga do sa tabi hira wala nga kay Korea balet nga men tandola wala nga kin mandali nga go en abika sa vulida meu exercise taka o practice taka chuko na be ngone kete sa momento nangono sa duru na university o duru na university kem kam ta doro nga ko mas pa Korea de ka sa duru na university ya na broken tamani broken Korean ya okay kaya kasarangi ba kayong takanggo while I study over the years but ni vana pa kina na degree ang katuranga meda na vana pa kaya na sanga mega yochin no degree ayo mo santo na ngona me sarangi do na ngona me sarangi boss sa Korea sa manikita kang yochin no fourth year no go chino bachelors sa ringka sa rat ni new interpret new boss sa interpret au sa ba bibina kina vana kalo ya do na ngoni sala dendre ya beba ka buli kina beya ka beba baka it really motivates me that anything is possible. Amen. Ramadan yo masama ta Korea bina mata na ya tu bosa pero yo mata tekim niki mata bikiman o masama ta Korea bikiman Ramadan man sa rong bina kan din 산도 네. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 제 이름은 속고이라고요. 피지에서 왔고 제가 한국에서 거의 11년 동안 살았고 저는 지금 현재 서울에서 크로스오버 활동하고 있습니다. 그리고 여러분들 2020년 새해 복 많이 받으시고 항상 응원하시고 사랑합니다. 감사합니다. What a beautiful testimony. Wasabi ka din ko that anything is possible. Totoka bakawoti. Bikim ni na bakarong tiko may New Zealand, may Viti, na Visa America, Australia, nimbula binaka. Totoka bakawoti na veitalanoa kay SUNIA na sigo binaka ni kuwa. Daray dang na kaya wasaya tiko ko ni kuwa. Dambela baka vitu na bitarong. Luto baka ono. Kaya ka vitu sangay pasi. Soli na itadobi may Viti. Basta nga pulo soli na itadobi. O pa ni kabasa nga pulo. Wow.
That is amazing. Binaka palip sarvi. Kim tona maram kastibuli langa kali biundole ndombulu binaka. Meda mempi le norang gernger tambua. Bulu binaka nung kumarama binaka na sema tikumai. Buna tuliana virea wakayawa. Mena Fiji Arts Council ndombulu binaka. Kikim do mena OGEA Center ma USP. Dr. Francis Koya binaka levu na vito ko ni tiko na buku ni nono toko din na daw nila nga sere o iran daw ni kesa CBC vitali ndare na nabi kay tukunong ko sunia di na sarangay kenda ni 2K na tiko ni nono mbula tiko sarangay it's all in the arts na nono serakali na nono bosa dan don din nakabinaka wasiango usune weekend menda kako ni damule thapa na bika erlolo matakamay na nono ngasi weekend. Let us not forget that. Our arts, our music. Wow. Oh, that's amazing. Now, Sunia, mada sawo chikimem sa sarabin doon na nomuni video, baka wabo kimay, tali baka woti na nomulangata na serengo na isis bulang nila sendina. Siber man din dero lako na sere na buni na munding tak na serea. Ba madal tak madabi kimamin na songo daba o bakit tabi kina na sinaya. Okay. The program mo, airpaki na National Broadcasting Station in Korea. Going to na program wrongly with Korea. Sa manerto na numero to na producers, manerto kotier may levu na ngone era na stars, the foreign stars in Korea, mera sota to sing, mera lang siya compete on national TV. Ayaw kilay Korea na baki tinika runang dulu tinika diwa. Ayaw compete in a competition. It's called na Phantom Singer. Au mani abusar na semi-final. Yan na buno au sa mani may kilay kini Korea. Awalangan dona Korean folk song. Kinda dalo Korea. That was an issue in Korea na baki runang dulu tinika diwa. Na sere walangan ko ito na sere la kuchime it's been 10 years but December tunga ni tamatara this is a song ono ulanga kina hit kina na sere ngo it's called The First Love o sa lango china sere ngo yana buno sa game kile kina I was acknowledged as one of the foreign artists in Korea about na kina pona koloni and sa gite ko saranga kina ya amani aba sara na semi final ka lutu wala ka saranga na uchi saranga ni abo nga mayor to no selection wala ko na final na grand final ni otro na final ipsa win itu yan na rule ke when you are in the final you are already a winner but pero sa nga niyo ada na final o lutu na so may na gay na competition ko ya na Phantom Singer ya behir ke na daw lang sere major or people that have majored in music so you're talking about Broadway classical music, contemporary music, Korean Korean traditional music. All of this, we are all professionals. Sarangay sota baulu wirke na professionals kete in that TV. It's called The Phantom Singer. Sanagay dingi taking ay leva. Ya, au durutuika. Au donga nangon na kimamia audition ni video na foreigners. Erla ko may chamani. Wera la ko may Europe. Era audition kede, luto kede na may other foreigners. Aw la ko that tondong as a foreigner. So may nanungul la ko chukuya, I was a little bit of an issue. Levo na kana issue veitalanoa ni. Oh, ndoto ko na foreigner. But aw ba na ko na koloni oyo ndoto ni nga na the color of voice that I have. Aw siya ni ngoni ni Asia. Ningono veitam kina kila indota ni nandomo chikungo. So yeah, sama ni na semifinals kau lutu o chao sama ni o chinga mena nongku Phantom Singer au sa duru sara kina dona management au sign dona label. So sign sara kina label sa gaya dona corona. Mana gaya kina corona ale muna schedule nito concert na recitals kedi day songo kedi. Sa ngona songo kedi kina o sama yu hawatu kani. Sa o chibida na bula sarto gigir ngono merto na Korean National Broadcasting Station. Kita sa chungo na program kaya ko be compete kina awang ko of course I will compete. Sa uchmi ko bida na bula we didn't do a lot of schedules so I will do it. Sa mani
but levu era taronga but tatarta ko raw bada nindua asang ni ato na final may bana phantom singer durutu kina na program go, it's called Immortal Songs. Immortal Songs go Korea na serke de asa duri Korea from that old days until now sarangay kuda talamay na ser makaongo sarangay they redo it sartong to suit the sound of today na kina sa dota ni na sound but na ser rin na but na sound sa may visaw na sama ni Veiuto iya ono Veiuto sa chuko na matanian ko na sera pa niulang sa ba mo na kinabaklo nimpita na matanian ko na sera niulang na sino sa Veiuto niu writer kina program go program rongole mo sa record na sa Totoka bakauti dari ni donde na matentu levo Korea kema me marutakan na leo iviti ni o matate kema mitu na vivo no la ke vakai te bikina kem saraba chung mandanga no mulanga ser era vaka sau ira na sarsa soya saraba kara lulu butu na no rongoda na domo mwenyo salanga ser tu Totoka bakauti mai na non tu reda na ulutanga na Immortal Songs sa Totoka din ninda redi Korea ni reda listalo pa na ser Macau yan do na kanda bulikina mai biti levu na nonda ser Macau and ronin da baka bulum takatame da manda no murai na tikina ya na no murai na Immortal Songs go kena no video titakai biti da manda ra kawe pa madal takai kasunia nakai tu kina beke na mai biti okay da siang wala ni ser tu kina nonda okay da na kenda Talanoa and dono me bibi da kisar bekenda and dono me marroi da kisar bekenda and dono me and donaka it's like treasure to us but the chuki na kenda Talanoa na nanda panua na kenda nonda itabatamata gona kai ngono samay bayador kina na Immortal Songs and donaka wa sa bakanan numikina niulangan dona sere au kila na sere ko sinda niulangan dona sere au sana niukila ya na Immortal Songs ko biketa me piche kami na maraw sarkin ang balatani siyang wala nga ni donga na sere do bola sere siyang nito sa siyang bek na kaya na ka may bola sere kina siyang okay de tu na kete Talanoa na sere dono me wosi vida ki sara biketa na da maringeta na sere chuko biketa ito lang doon nunggu masuk biketa may biti tapi biketa na ngone tambang ngone ko kaya magkamata nga sa may visaw na tune of sound and all this to preserve kaya darani kita modify ta na sound but the melody and the lyrics stays but then dongan that's history doon na kay very it's a treasure kasi may takap na program ko na Immortal Songs au ka nga going total nga nakame na for me to take back so on do kahit tu au na bika keda yaw experience ta kan going do na kaya sa may pulida no na kotalis talibiti no na le pakay do reviti ana nung pakananan sa everything may nanunggu puli may nakanunggu nakadaka sa nabi competition sa nabi program keda o nakaba siya nga wala nga nyo nakaba veyaw it's bigger what I'm doing is bigger than me it's bigger than my dream it's bigger than what I want to do in life. It's more than who I am. Balataniya naman doon na singo ayaw na yali. The legacy of what and then later this will live on forever. Yang ito talaga na pamamasok ni Beer ng ngoni ni Kuan. Ile suba. So na siya revibinaka. O so ngono sa do Chukui Valley siya do travel aboki. Ando rongo na siya may biti. Doon na kanala ko na wini matago but yung kila ni ngono sa may tuki na nabunotan niya o sa kila na kena bimbi na kena the beauty of the songs that we have in Fiji. Ando warung ando levo so na boss na sere Macau na virikoto ya ando na sere au sambau pakabi na serangan na material na virikoto ka masula ka chuturang menage ando na singa your will God willing me una kailangan na sere au ka kina it's not just the ulang nga ba violang nga Italia to na sere senga chico na kena ngona chico na kena panua so I just have to wait for the right timing so tawara ka chika na kena dia nasaranga tokon saranga medam impile no right un chungo ko na tribute to the classics
rondo da kabati That's ko true. tali kene manye di nasaranga binak bakalevu tali saranga ni darene ay saruti ko muna rono biutini menda kaku ni do mula tabira o ira sarawa Yes. sarayaliani sarambiti tumay na mawe ni ini non talendi o ira ndo bola sere o ira ndo langa sere talanga totok bakawoti maro tak talanga to na Fiji Museum na Fiji Arts Council kerto na tamataka kito kay na kena maro itu na non Talanoa sen itu tuku ira kena nando ni bola sere. So it's good to keep all the records and history of all our songwriters levu ira sara bakadenguyani totok bakawoti ya don sarangol sere ni mo na mundingi taka na sere ngo na isale na tara lak chuk melo mangu isa na levu ni sere tungo na dorobongo enga indingi tako kwa na sere na isale enga na nomulangate sa tarasaranga na wuni elu ikima mikeda na bakarorong tiko yani wase manda weekend na nomundingi taka na sere ake na nomu bakarau masala ki bakai tabi na mbongi ni sinaya matuna pandam na ilong ko yun na muna sa sarto kito na producers kito na writers ni sa set ni usana I'll be one of the competitors. Usaka na punya longo. Au na lang na seren do. Sama niya to kami na writers. Okay. Bata may kintung bito cuma ngabit na options kila. Yeah, orto okay. Usana accept na options but na longo sa date na seren mo. Nabuna ong iba matalta kay muri berto na producers au ka berto ausa may chingwe kore sa chingwe chinikando na empaki. Bala to ni kima mi study classical music. Kima mi lang serva ka Itali. Ibo ya pa ka Italy. Baka chamani, baka baranise, baka babalangi, baka Korea. Sa uchimin ko bidan hamba kinong kulang sir may iba different countries, languages. Okay, and other may doon na bialangan na sir ni nunggu banua of my mother tongue. Lebu na ngona ondo baitabi sana concert recitals ondo Korea. Orang ni baitatang na karto. Oh, kito ba nakatibara kila na tamata. Okay. Beba kanyo ka sama matalta ko. Echi ko na kanangona. The right timing for the right song. So, ngona gay I was able sa kuni sa confirm ta kiminyo na baita biba na immortal songs. Sa nga ba doon ibisa na ilong kung ko kaya. Kaya mo kama if I had to fight the producers, I would have. But I didn't. Sama ni hindi kita kinaseren ko. Sama ni Ramadala, I needed to express the reason why I chose this song. I made a selection of this song. O kaberto ayaw na ngoni ni Viti. Kaya karon na ngono rong na serengo na matini ngono rong ando na turanga kay Korea. He's very famous, a very famous singer here. Maybe in the late ngono certo no tempo kina the Seekers. O ko gitora may na serengo kami ba Korea taka. Korea. So lebu nga na kay Korea kilato nga ningo na serengan no na ser ba Korea. But na ngono rong na serengo ako no. You have to know where it originates from. So it's my duty. No, for me to notify these people, this is not a Korean song, this is a Fijian song, and I'm proud. Mevokan yung ni Viti. Sa chukutalo sa nasira ringi lang, but not for this time. I think this was the right time that God had ordained for me to sing this right song. Sa man yung dingita kinasiran ko, sa kito na Porto, ayaw na ni Viti, o sa may sinama ki Korea. And that leaves me, I have experience of both languages. Sa mataw na pasok Viti, o kila na pasok Viti, o kila talagang pasok Korea. So it's only right for me to sing this song, to pay tribute to both countries, because both of the countries they have both played a very important role in my life. Yawa ngoni o sutu may Viti, o la may Korea, may rawa buli, o may rawa katatal kina. So I pay both. Na seringo where it originated from, but the immortal songs in Korea, sa may kilay ito ningo na serba Korea. But just for me, I think I can only do justice. I'm the only one who can do justice to the song. Yeah, nangono sa harto bando ni kina, hanggang may orto kay na lomang. Balata ni, how will I now? The big task is sabi na kana yalo kuko na pushing for this song. Yeah, but now how will I deliver this song? Now this comes the nanugubaka na sa keturanga. Anyway, ang sambita ka nagkatigatilingam. Yaw ba binibinaka pa nakalo yung may satang baso na music producers bibinaka. Era sa baka soto ulu baka nananumay. Saragay we did the
na kena remodify ta kana sere. I want to keep the first Fijian version simple. Just with a guitar or something with a piano, sangela ko na Korean, the way somehow that links to the way the Korean man had sung. Sangay bita, the last portion is of what I can my version, how I portray. As an artist, we color with our voices, with our talent. So namatay, I pay tribute. So it's all three different colors. Namatay, that's how the Isa Soko Loga was sung. Very simple. Sangay transition from that to Korean. Very bakame, like a little bit like all those in the 70s, the sound of the 70s. OGEA sangay bridge to my sound now, which is more majestic, a little bit more grande on that. So that's how the progression of the song went. And nung paparo tak making siya. Yeah, nung ka sunia chuk sarang ko na kana video. Rambe ka niyo na wase me kima misarava. Yeah. Dono tinaka. Totoka wakauti bikim ni namarong tipo mai sunia wako mengo vio na kana video sombe ka bikim ni siang beka ni sarava au na baka tangita ka ni bikim ni muni rongoda na nona langata me na kana baka viti kena baka Britania kena baka Korea au tiakro na gai vitana takatale na vekaya da kava na nona baka rawe ya me na rongot sar mandaningo. Okay, let's screen 2 awa. Binaka bakalebi kim ni na bakarong ti kumeni kuwa total manalati bul na rot sila pambakaw ang balabo na vital no ni kuwa totoo bakawit asema sarto kami ko na kanta to may Korea no na veitalanoa sila binaka ni kuwa yan dana romoda iba ka tayo bul binaka Gina bul binaka may China. Kabinaka malo. Esa rong binaka din na nung langata na sir Totoka ngo tale baka levu. Rabaka binaka ti kumengo na sibiang go donon dolo rabaka rong ti kumaya na mona liba na bese burbura no rabaka binaka taka na nomu bakay tabi singa ongo ya o anama ka tiko sunia mo atauran na ito dobi levu na nomu bakay tabi ngo. Ako na doon na longko na sanding takin na serang Totoka na producers iko na ngandra ba ito na sir kukuwa me ona balatan nungku opponent liu kasama tiko binaka ilani Amerika but na longko ka kaya ka mantanga au sang new winia au sa winia sa balat niyo sa may sir takraw na proudly au sa may langatan na sir nungku vanua Korea. Doto na nung gani masumen, doon na singang berniule suivici, doon na buno levu. Ang sa inyo na naman kasar ni National TV. Meron na serta ka kina na nunggu na ser ni viti, berniule suivici. Ngono sa langat kina o kahit sa kanaturan kayo naman ni, kaya ka uwini sa Lucy, o sa malangaraw nga na ser ni viti ke sa beyaw o sa uwini. Sa Korea, may Korea na numati ko nga. Sa kailangan nyo yan. May OGEA na numati ko nga. Orto mo nga malo OGEA. Uy, kukach ko may OGEA. Abang ko, may Korea. Orto, uy, kito na namin ko kay may OGEA. Abang ko, iya. Iya. So era may OGEA. Iya, sa ako po, chiko. Iya. Sako kechiko sa Totoka bakotia na ito dobi suli bikim di adam so te umana tiko kera ambeka ni toronga sunia kimami na artist di Korea will talikini or kay Korea kimami the more titles you gain the more value the name value you get so the more value you get the more valuable your name your career is as an artist around here. So, but for me to feature on a national TV program, gay winner as a career too as the winner for that season. Sa manikakin okay, but nungu right to sing na winner sang chuni ko makasama. I just wanted to gain the experience. May na wasa talaga do na kinaleleng ko.
na vi ka kede o sara ka tu Korea na vi ambaki kede go sang ni bala tini ko bena kata meu rawa ka kede bena kata meu to gain the experience bala tini au kila na ka kede go na singin raw na lepuli de viti so ni ona buli da rawa Korea bala tini nungui takel na tay na takel ni alongu sang wando ni si beso madam na sing au kele mekini Korea na matini ngon lang Korea o lak mai Korea nunggu mana nanu na ilongku sa katunga turanga ni sana ocho ngai ke Korea ke paule buli tali sotanga ni kono iyo ya nakak na ila ko lakong ko na chinikira ngai bichi na kaya na sangai nunggu bena kata menantona ngona kem kam na ngar tule vida nga au bukea kara kila they exceed more than where I have left off asa talabo balatawira sana gai nonda taka na multiply taka na seed o sa sulibira sana gai rondo sombo na apeka yo wasea so ngono sa nakap kita na immortal songs gaining the title was not even in my sa kwando ni kasama ta kasi so bo nabu tumo nga kinoke o muraw ta title mo balta meraw kinang seng nunggu pena katanga mi ulang katanga na serte mi meeting go na program level go sa may raw kina na sa may raw kina title mo iketa nga the more titles you get, the more you are run your vitamin kina levu na call in vitamin K. Aya. Yung sa babi na kinaman kalo ni dotan nakarega na tamata, dotan nakarega na kalo, dotan talaga nakayaw tuba na. It's very different. But also sabi ta nga nagiging ni kalo, may kaya nakakaya because balataya na nugubula tuba kung kulak may Korea. Siya ni balita ni ngoni vuku siya ngoni tulang mutu na bantu don longu au siya wanda ni tonong bangana na mo kay to yon donong tulang serbi na piti au do to kono tu Korea kila binang nubi damba i Korea au do to kono na bantu don yo may biti kaya ka wala kulis biti binang kita na tu may biti better than me talent wise and that's something I'm proud of kila so sar may buli mango sar they want to take the title layaw I'm the best no ayaw it's different from me. Untuk bibita ka tuwer ng wani may biti, o kaya ng wani biti, kaya kasaraw ba na gitora ka may kunsira may murmura, naraw talaga mo na lang sir. Doon ang muna, nung bak mamaso, doon ang muna, sir, nagkutivity, pura-pura rarama. Iyo. Totoo kasarang di nasarang nakatukunay natali dito ibiti senga ni takarawai senga ni takarawai iyo bela ko bata levo na ngonera valiuda nakalo kembali doon me to sada kasara non repa tanya ngende o marutakan yun masya mayani kerawi sunia erao vera tanya na hunuan era tu me video non numero talkin ron na vita din me video karona kaloda basistes o lemba bat Grace ro langa to ka tere ke langa to Adele bat ke Celine Dion ngona ro langa seri chukikina vita na ngone ni hawe ke to soti ke rasarab na non ro video na vita din erang gere ni na non ro lang siya tumuna nga ro turto na mai baka nga ro siya ni ro baka me bawo mbek nan domo siya daro ni kay nan domo ro mo chuko mai en dinto ke nakaro ta kabati ko ni ro balo wele tunga vida na ngona ratoro nyaw ro buli na kami be ro na numero na baka do na music school manito ko ni pero siya ro si buli chuko St. Joseph Secondary School dagere dikine hay na natali dito kung may biti sunya ba kini batanya baka retext na kau tu kuno maya so the talent is already there sangai bombe nga na infrastructure to support them yes to support them that's right sa totoo ba ko wow sa kami na dyan na daro veitalanoa lele usar vitar tarot kumingo sombe kami merik na don mersamo de balet sao cibek nga nan dua si rona kaloko erseva korong cibek minggo dimbula nakabali wiki kumay totoo ba ko tinanon na siya matikumayo sunya ni sino binakadikuan na kabi may Korea and tikin ngonong go baka tapo na nomi tubo sa chunggoy liu sunya sawod sina nomu rawat na nomu kuroy ni masters kina nomu degree etiko talent na ngon salo binakatamoto so tale se dava na nomi tubo o sambit also now as we speak eu conducted vice conductor in the Veiuto in Korea conductor ni 150 choir members with Kindona orchestra our babini na kinakuha na nugo professor kwa conductor in the Veiuto levu go sangai ka Korea ukina meu
meu nona vice conductor. Okay, tour na ve ngone buli talevo ke minga gitu kuna ngai bango na mosa ve onong gas ni buli. We go they can gain experience here. We go tontua. So while you experience here, you experience it to the best. Kaponi experience taka just by anyhow. So ngana kala layo buli to senga. You sabe buli dan dona ka buli dat kena nguto doko na kena bina ka todo. O sabab ni bina kena bina ko professor because no professor senga wala nga ni professor. Kwa sababu katume no tubu ke. It's like my father. No tubu ke my Korean dad. What's ni boss sabi makanga boss to man dona lubena. Very straightforward. Maybe boss taki maybe kala when it's time to kala show love and care, he's always there. And also, kung music ta kami ando kinanong scholarship. So, because at the end of the day, having been to conduct, because it'll fade out somehow. The conducting and having but very famous. Although manangona wuli kina ngono sa nakapchikina na course na no master program na conducting. I had a conducting lecture. Ausang do sangan yung lesuba na Korean choirs. Ausang do lesuba na Fijian choirs. Na dava ngandrebi may biti. Na dava leka may biti. Sang kabi no professor. Senga. Obi na kachiko may ko bulida na kami verna kay Korea bagaberto. Kaya kami na nga bulida mo ko Korea. The sound is different. Guarda tamata sa bulida. Guarda tamata. Ayo binakata for me to base back home because gona kaya na bukiyo kin na bakaraw tekiyo kin na mindar ni ngono kini for me to know what to expect when I go back to Fiji. And au kakida na uda kabachiko au trace les kere chungai bichi balata meu bakaraw tekiyo kin na. Sang niyo sa bichi. Wisang kito dovango, kito na professionals dovango. No, I have to come back to a level where our beauty sang kayo sanga meu vocalist meu to raise that level. Menabuno ayaw kila the standard of education for music. And dona kausan dona kabe. So nanung ngani maso nangon na Congo ayaw binakata meu experience tal manda levu. But since I nintende, dona ngona leka although lako chukwibichi na kaya baki. Baki sa ochi because of the COVID 2020 wala ko ibichi ang kaliva tobo ta kay dona ka. Au kumuna vida na nungitoka ni redolang serbi binakasar to levitu sa leono wili chukina ko ngone veyau au kediverto atarkerto nung cousin au kediverto saro ka todo ka mata dona concept au beva to bolea nabuna ko mana nungu mana kausa kila to me vida namba ka okay kem ka sara biar pakai Korea na rada ka dona concept. It takes them 3 months o yo lek ngani ngon don me lak pinibiche don me a month. So within a month for me to make a concert, put it up, I have to come back to Korea. So when I was at a concert, so I made this small group called the Prima Voce, Pacifica Prima Voce. Prima Voce in Italian word, it's called prima is first, voce is voice. So dona group lengo vakapa balata di ubena katme bakatom takina na baka nananu to showcase that Fijians are talented. Kem kama na rasyangan ni bulida, but I can still bawarita kaverna kay Korea that erong ko rasing bulida, but they can sing the same song that you sing. Okay, I can hear maybe they lack of technique, but the God-given talent is raw and it's something that you cannot duplicate. Yana ka waben katme bawarita ka ngono ka kinibichi. Ang wikinda bala ni ngono ta kaptina consumption. I didn't do any big promotions or anything. I just put it up on Facebook and the turnout was good. And the reaction was over the roof. Hey, please do it again because people were shocked that Fijians could sing songs like this. I'm like, yes, we have the physique, we have the talent. What else is there that's stopping us from reaching higher and singing these big songs? The songs are just big because it's been sang in a big place, but that does not bring us down, and discourage us to tell us like, okay, because we're from Fiji, we cannot sing big songs like that. No. So I was able to bring out a few singers, or Jedediah, she was the winner of The Voice in Fiji, Justin Hicks, Samson, Annie Simpson, or
Tupo, Bulai, and all these other singers. So I got all these singers. I think if you might find their videos up on Facebook. It's called the Prima Voce. This is just the surface of what is in Fiji. Wow. I was able to grasp. This is just the surface of what. If we can go deeper, so I just feel like I have a lot to do. And meron nung nitaro sama sulak chiko do na leka so na mi na lesu kimi biti. Totoko bakawati vinaka lelebura vitartar chimungora tukono non ratale itaka na concept kavoya nita katuni na tostale ke bakawne lestale viti na laki tomani tale tiko na nomuni I kabana matagali sogo bakawango bakumbula sarchiko sora sem sarchiko may wali may lakemba may lau buli binaka cho sefa matitona ke mdina sema tiku may ilaw totoko bako tibi kumdo na sema tiku may moala sardina romo sarchiko may moala ke lakemba na veitalanoa binaka na sig binaka ni kuwa iyo klasa comeback ngayan na nandaro lutangan di veitalanoa na suletal tu babikem ni nangauna tiku mbek total na kau binaka mo wasea beira na bakorong tiku may bo sibirni tambangoni kani tumbutumbu. Ben katanga mi baka yalong kang katikim ni na durubo na manelewa bikim ni lalai talanga bakino bikim ni tumbutumbu ni kila ni chikum beka sona na talendi ibale ber nangone si bikim ni manang ni tumbutumbu bikim ni kila balik ni to nangona ni sana dana ena galitaron nga may rake kep kakim di bangin tagbi na ni talendi sa baba be baka yalong kang katikim ni ngani na beka kim ni ka beka lalai mananga nalang sir mananga baluto ni turo bakang bimbi. Kaya lebron ko kento turto nga mo. Basi na tambos yan ni kim ni san turo bakang bimbi na kim ni na rin na bisaw. Na nom ni bakay tapi na non na komplemento ki ko na tamata na bika na bebo no talang na coach kim ni kinakalo. Kim ni na turo ko kino tatan rabali. There's a big world out here. Not only in Korea, in America, in Australia. Kaya baka you set your heart into it. That attitude will bring people to you, maybe somehow, some way, but medonungan na itakela niya long. You're not doing it because kila for fame is something that just comes. It's just part of what you do, but that's not the main thing. Kala we can na artist na pinakati menda rongo. Yeah, na rongo comes with a lot of things, good and bad. But awa mo na ko nakalo ni kila weekend na ngoni ni bit da kapunibita ng talent me Lucia kaya don't chico na dong gitoraka chico na lawyer chico na buniwai sa chico talaga okay na nandun ni siya never give up ni da kala ka ko na siya kim nilang ibalot ni sula na lom nito to nakalo ready kim ni chico bayalong ka tikim ni nga ni Ronnie posta ka ni videos na Facebook ngonong ko sa kakili na sa upon social media so Nisang nikila ni beta kam na project lang ni kam na ilom nito to people will receive it well but nikila na puno ela ko may kina no na seryo ya but kay na nonda seryo ba bit da bao marro ya kanda da langa ena yalo you're so proud of who you are and where you're from do kaito karena bi bono ke der kay kito na auta lang do kaito kem kam na nga si bono lela I'm so proud of where I come from cover to America bullet chico ba nerto mo chico na Fiji wata yeah, asa ba ni nakina asa ba lang ang tikim ni Kevich kina may VT kem ni lalay may na poro ni di masula ka na bika kem ni ba kay daro bi kem ni nandolang sa sa sekta ni kemo ka man ko singira to na buli binaka yaw aw na tuna man to na gumpula aw sa ni mo ni ulu binaka dar kila man gas ni buli may grama may veiuto aw doktor na ko na border. Meu pasiraw nga. Meu pasiraw nga yan. Iya, meu pasiraw nga. At least, may raman nga nung kanipuli. Na sere, veyaw. Sambit kita nga nagkita nga ni Kalo, may gibaya ito. Iya, na itakele, niyalo, may sabasaba ka doon. Pero turtle nga nung binakang ko, may bakong binakin na may erket may viti, bikin kita na share tak na video, bikin kita na like tak na video.
veiau kanimara veiau di kila ni au singi tutondo i Korea no nogo mai langa sere baleta di kila ni ngon ni video sa mai mata tak sen wala ni mata tak au chico se mata tak nogo mata vale o mata ki bichira rama chico mana nogo plan na veiam baki o kere kim no ni bitin da kimanta ngono lakon kini bitin da lebe time da vito ko ni kini patango dongan ka o sanga mena binata kina na nonda na dias in Fiji. Au kila ni sinanda ka beton tua. Au sabab na kina kunya mention ta kunjunga may Dr. T or Dr. Francis, my USP. She was one of au babi ni na kami kunya pa support ta kembali nito concert ko na may biti na prima voce. Ko babi ni na sa kina bali berto USP to everybody berto na stage tech. Wakini berto no mata po bali berto na prima voce, berto na mata po bali talanga. Bikin do kene baru nugu bumbu kene nugu tutu berto nugu na levu momo nugu yava. I mean, everybody was, I mean, everybody played a big role in my life. Sen wala nga ni balalay, bali sara. Mana nugu tubo dake mai, mana na kalalay ardo suletu na uniform, na baba ni buli na bag, na kalalay ardo suletu. Karena dondoli nga kina may karao ni may rawat kina na nugu buli binakang ko. Au babi ni binakang kina. Levu na linga. Do kahit ko lebu na linga review kina may raw kina indo na tamata meron kina na tamata ya tambo ka mo do na kina sa nang gumasu in the future mita na da be lomani da be tokoni da be rongrongoli pambibi kita na itoke ni sando talented da support ki kwa but the singkila ni succeed ni ando tunto bertono kulala. If I succeed, you succeed. If you succeed, I also succeed. Ni sandongan nandongan ni biti succeed hanggang succeed kaya. Nanda wili sanda ako kaya dito kaya. Sa babi mina kabikyam ni menabakal mo tekem kinakalo nak. Sa Totoka. Inaka bakal levo baklat kung chukumingo mas the pensiero. It takes a village to raise a child. That's true. Levo na linga. Kila na oira rasuleto na nomu sende, na nomu uniform, nomu baba, na kemu kaka, na ona sega ni mule da varau. Na bula susuit na kumikina. Katale ni dareda na nomu na nomu ira keda na wekamu o ira keda soli rondondo linga na no mubuli me Veiuto no mubuli me Suva Grammar mambuli chiko bir keda ngas ni buli me Veiuto Primary School ke Suva Grammar ke kemdi talaga na all scholars of Suva Grammar School buno keda kama chiko bekida Suva Grammar in the house. Totoka wakaunti bertau na wuli ko lau Dr. G na palaw ni lotu rasam chumingo era maraw bakan levu and buku ni namu itabi oleh kirawatan ko Japani ibu setiaw iti Korea district ko sa pambul chumingo mastale na namu neighbor me Japani mastale go no bukas ni talaga may grama mastale na kumani ngone vulu mi Suva Grammar sa chuk nango ri Japani ubu katako si Seoul ker kundi alam palam chitko Indako lele usara ba kumbulu chuk bingo watsoni tambua mbulu binakakai may California atau na nogumbembe binaka baka levu nogubeka lawata tundreo ngomi kandavu in the house lawata tundreo mi Dunedin Rachel kami may runa mi tabiuni Erbarong searching minggo katal nga kinoy may Darwin orto na namakandre nabubal na namakandre na kabinaka bakaliv star na sema tiko maiya o klani tiko mekan don na seryo na bia wasevi ke maminikua dunia di seber ni dapat ndoro veitalanoa go na ser nga may bakan kimi sarong ato na ser baka biti go na ser na may issue wale with Korea na ser ba Korea. It's called the first love. Go sa may sakay to Korea. Na siya rin ko nilang ang ko it's only it matches him. Ako ko match tike ba ba yung one ni kami na kay Korea. Sama ni kila ito nilang na siya rin ko sa lang pinak the best rendition is from a Fijian. Ako ko bago na ko sa ano itaktal nga nito na singa minando na Fijian rendition. But anyway, ang go na first love ano lang nga namatay ni Ves what ka na sere ng talaga kami. Dr. Kimiro mo diya mo ginakchiko? Okay.
그대를 처음 본 순간이여 설레는 내 마음의 빛을 담았네 말 못해 다른 시간이여 나 홀로 정인다 그 눈길 마주친 순간이여 내 마음만이 새하늘이 돌리네 그대와 함께한 시간이여 나 홀로 벅차다 내 영혼이여 간절히 기도해 온 세상이여 날 위해 노래해 언제나 그대에게 내 마음 전할까 오늘도 그대만 생각하며 살다 Naka makalevu, Totoka makawoti. Ano SUNIA na may sema mata ki kenda ni sino binaka ni kuwa bako binaka tsuka ni gona bako rong tu mena visi burubura we kime mi kenda na lewa viti verto na sana ko lau bako sibi na yan Totoka OGEA baka dimbi marau en nona reide na veka sala kirawata e Korea me baka nga tukuni tiko ya kay SUNIA na senga ni Ronyo rawata na veka kita ngwa na numukoko nga na numutik nga nakalo kina non robisu suma numuku kina mutua terto keda na vive kanivale sa Totoka makawati naka bakalewu simbera nga ni may dapa na nondaro veitalanoa solito nga ngaw na kibakati ko sobia baka binakabeira na buku ni linga ni besuso talita kana posea linga ni besuso na numutumbo da kemai sa kena ngono Binaka betul ngomong binaka ngomel babu ni binaka pero nunggu buat ke nunggu tua talang kasih tebi talonga ketika sandin talang kasih bademu selai longa okilani lebno tama terkilan nunggu bula terkilan yusus ngame berau nanti nunyu makubun rau sawil tu ngame bakangan dongan luban rau batani na non rau susungi au mai bakangar susungi au bakangan dongan luban rau kasi nga nalolo may au singkilaw sino ni may itu na puno binakang go Korea sing talangan yung may reda na kabi binaka pamimbi bay randin talang kasi mga ting kila ni koin dosar nga bi koin dua at tamata puste kyo bakalib o kila ni kila walib lib na tamata pala taman ng bulan kibayaw she was my motivator o kila ni tutuk na walib tamata is I wish me ang bulan tumatangan ni arriba ko yo bayaw mana bikaw sa may lakuduro mana bikaw pakayadora na nakin na be ngonong ko au kila jab ka man nga question she's not here to see it au kila she had foreseen it then that's the reason why she had pushed she had prayed and she had a really no nasanga kwa ni sa kwa sa redaraw to she was a woman of faith and to nakababri nakin ni kwa implement ta ka na bulan ni pakabauta But kina nanggusangan ba to ni nando remind ta kya lubeng ko wala ko na banwa kako ni mulya ta na kalo ray niyo mulya ta na bikake rani isang tan na ka ray na numa nga na kalo ka mo di mulya ta na kalo batani na singo no mulya ta kina kalo na bikake na it'll be you cannot find your way na kalo tunto nga na ring ibukay ko okay lang yo sa may palabo tunto no tupoy Korea okay no sa may palabo tunto ito Korea na balita nga na masu Porque na vossa ni viva yalma gata la to maybe tiver que na wekangu verto que não cuidada mai biti
Bertuna na matu puvali babi nakina ni do vesusu mai kina beiau o kila ni do sulia sarana vale bertuna tuna vika ando mo wasia bertuna lubemu wasia kina beiau babi nakina bi koyada be na levu be na chima momonia be kim do kede o kila soni uniform da soni beki da soni vest ada mendang na soni suli loma suli loma na soni sandal na bapa mona vika kede o senga wanto ni do muleta pa mona vika quando sativa ka kina nungumbula kila ni sina ni sumba kay labo ia do satia kina be au na ya mento ngona meno kay tiatale ki kau na bibuk tale kina be sotale arna mani lo mani pale bakina ibiti au babi ni kina be kemdo kira mento na bosotio talengan do so beta sono ku vosa sono buki paleva e malumu kira mento na bosotio kina au sana kira nga mento na be masula ki chuk mai babi matal nga berto kina no kumatu vale kena bo the cousins or na all the side from mom's side we puamba to from the dad's side as well. We came together the cousins to the Tuikoros, the Longa family, the Bulai family, and to the church. I'm navalu to mga Menandawa, navalu to mga Menandawa, na napunoya wa tubata kimekina, wa susuda kimekina kesena na besus may balilo to, o sinra ni may tungganga, na nungurega matungumatu na nungurega na kalau kena be kareng bahaya na kalau kena kumpula babi nak talanga be yerkede na be buke may biti ko naman ni prima voce concert we kim do kede na artist we to kede na duimat ko vale we kim ni kede just in general thank you so much it means a lot to me and me bakaukai this is bigger than me, it's bigger than what I'm doing, bigger than my dreams. It's not only about me, it's about so many people that we can ringi vitori linga taka menda be buke kina sa lom tu yani kau baka bini bina kabi kebri kede batin sa lom tu ni nandawa be nuku tua be nuku dedi untuk kerip tu ngadet bina bale dedi na be susu you know I can't do things without you ni ngonom nga do lang ser kina berni ulang ser berni dulu na sabur kompit untuk giri be nuku dedi kadet sabur dulu kidorangan dorum masu. That's always my lifestyle. So babi bina kabi ko dedi ano mo ngani masu may rakin to kin ang pinakongko kababi na kinikim do kin na like everybody in general to all my family si klasyo na ni Vabuya na makinibe na levu na chima ne Lucy ne Mele yeah to all of the name Mili and to everybody akila sige na buta na ya ba nalak na message me I'm sige na buta kin na tang but anyway, I just want to thank all my aunties, Kuamba, Auntie Lani, to all my family members, to everybody, to all the cousins, to the Matapale, Nive Lomani, Nive Vitokoni, and I thank you all. God bless you. Happy New Year. Malo. Vinaka. Totoka, mundo, malo, vocalist sara. Sunia and no wale mai talanoa tuwike mai na kavina ni kua Sunia Soko Loga katale bike mai tudoko na lube biti na vese burubura na mami rongoda na no talanoa ke mami sarava na no ni video ke mami marotaka ke mami kilani no mo lang ser tu ya mata te ke mami kedetu ke mami baka ver ser kina na no mo o laki langa te tundo na serenta kilato doko yana keni langa o the cover o semati Korea talanga ina nonto pano biti na busa musiki mem keri tiko na baka rongo tika ningo vikem ni Sunia baka ni binaka na lomo ni ambaki ngo na nomi tuba na veka kedo na the cover baka bini binaka chuka no baka liudir to chukna rona no mungase na buku ni non robisusu ser talanga ni ngule kina no mundo kere na bibuke ni klo na non vengarabi kena non to vito koni veiko Sunia na no tiko boli menavo no Totoka ngori o South Korea kem sa baka mo dito kayani baka ni vinaka mo dito kumanta Sunia naka kalau naka God bless you all naka mo de manda naka sa Totoka makawoti Totoka
da vavi di binak sara levu ve SUNIA Soko Loga na nona ngole mena ka binak ni kua me Talanoa tu weekenda turango oso dona kano ko marutaka na nongo sema yani na ivola mata dei vaka io mo ko wana maram ni kandavungu au sa marau au tali taka levu na nona vaka yo tak menu kere mal malumu menda me dampe batan da me veitalanoa da bimbulangoli da rongoda na tomone na nona langa ser weekenda en tali taka ni tiko na nona talent di Totoka. Bikem ni nando lang zero ni siya mutik may nikuha. And loman ni bala tapang ni siya mutik may kinanggo. And loman ni bi korkorong beka sana. May tao ni may biti. Kaya tiko na naman ni talent. Hindi kako ni bunya na naman ni talent. Yung kasatu ko ni chunggo SUNIA. And never na nga na taruin kinibikem ni. O niya baka yung takan na naman ni talent si Sen. Gosa kaya na nga na sarangango. Kaya baka nindo lang sere. So nindo wala sere. Siya tapang nga nindo takabe na buturara. Ni biba kamarutay. Sa kaya na nga nung gomen. Takabe so na kena wuli wakatataro ke sotan mek ngau ni bina kata menikilai so ni tuku matelalai ni vitar be SUNIA en lo masoli to ko mena so mona no militaro sa ko ngaya na isia mengol tikan go Hawaii sa bola kan go na tin karo na bongi levu en kabini sing to city au marota ko bosoto tu nung tambi tu dikua en ko ni SUNIA me bokana rodo tu ko me kandawa because of you I suffer. O sambole mo may via mo di chugra matini ka ko na buku munga SUNIA gunilenga ir ka na sema makan rayongnya di na dito ko chuku mayo SUNIA via au ka SUNIA au salis manu mian kasar SUNIA oh yan nililay utuko na yan nililay nando may chuku kina tali bakit tamiar satu ko ko bikem ni ka na sema makan ra na bubale na longa oni marutaka levu na veitalanoa ni kua vakambula chuku bir kita na biar niano toko malkati yongea o fulanga o batoa o namukai lau kambara ke ono ilau vakambula ser chuka ni bikim ni kere na esa na levo ke ilau yang gua rartuna kami lakembo keto ya wira tanga kena lakemba karton liu cuma kartona luna itake Totoka makawoti. Bikem ni kada na sema tiko na sara bakturang lau. Binaka bakale malo talenti malo. Avenga rabi kina veka binakeda ni Totoka. Sa baka mo di chuka ni bikem ni Totoka sara ni mode manda. Naka bakale mode SUNIA. Naka. Mode. Kalau ngata. Naka mode manda. Naka.